Dobro večer, Srbijo, kako ste? Zdravo, moji drugovi. Ja se zovem Rodrigo i sam Brazilac momak. I u prvom mjestu ja trebam da vam kažem zašto snimam ovaj snimak za vas. Ima nešto da je vrlo posebno sada, po ovih dani za meni. Ja sam počeo da učim srpski i 2 godine prije sada. I ja sam vrlo srećan zato što po ovih dani je rođendan. Ja sam počeo da učim srpskog jezika u 2011, ali u mjesec od marta. Pa ja sam vrlo srećan zato što ja sam imao mnogo iskustvo od kad ja sam počeo da učim srpski. I naravno, mnoge stvari su se desili. To je nešto da je vrlo ludo za mene i za ljudi koji me poznaju, zato što ja sam Brazilac i kod nas u mojoj zemlji ovo nije, kako se kaže, nije nešto da je vrlo, ti ne sažneš neko ko uči srpski. To je nešto da ne se desi vrlo brzo. Pa ima neko ko misli da ja sam lud, drugi misli da ja sam vrlo, ne znam šta reći trebam da koristim, ali oni misle da ja sam vrlo pametan i tako. Ali ja ne želim da vam pričam šta oni misle ili šta ne misle, ali šta ja mislim, šta se desi sa mnom. Ja želim da vam kažem kako to je bilo dobro za mene kad ja sam počeo da učim. Jer istina je da imam jedan srpski prijatelj ko se zove Nikola Janković. I ja sam imao veliki odnos sa njima na internetu. Mi smo se dopisivali. A sada, šta se desilo? Ja sam učio njegovu jeziku. I on je me poslao također putem pošta ovo, da je nešto vrlo lepo da mi nosimo u glavi. Ja sam zaboravio kako se kaže na srpskom, mislim da je kapa, ali ne pamtim. I ovo je iz Srbije, on je kupio ovo u Beogradu. Ovo ima ćirilica, azbuka i je nešto da je vrlo posebno za mene. Kad nosim ovo, ljudi uvijek me pitaju, gdje ti si kupio? Kako ti si dobio? Nije nešto da mi saznamo svakodnevno u Brazilu. I naravno, ja sam također upoznao mnoge ljude na internetu, putem Facebooka i imam dobar dopisivanje sa njih. Je nešto da zaista sviđa mi se. I ja pokušam da poboljšam moj srpski. Ja znam da ima ipak mnogo još da učim. Ja znam da padeže nije savršeno, ali ja uporno se trudim da poboljšam. Nešto da također sviđa mi se mnogo je ovo, čokolada. Upravo sam da sve u svijetu vole ovo, ali zašto imam ovo? Jer ovdje iza čokolada ima i mnoge stvari koje su napisane u mnogo jezici. I ima nešto na srpskom također. Ima ovdje Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i također na srpskom. Pa u Hrvatskoj oni kažu mliječna čokolada, ali u Srbiji mlečna čokolada. Ja sam mislio, kavijan je kavijan. To je vrlo lepa razlika. I naravno, ja sam veoma srećan jer je rođendan sada. Ja imam također ovu srpsku zastavu da je dolazila za mene iz Srbije. Nikola je mi poslao i naravno. I
Ja također pišem na srpskom kad je moguće za mene i razgovaram sa ljudima na internetu, putem Facebooka ili putem Skype-a, uvijek kad je moguće. A ti, da li volite portugalski koji je moj materinji jezik? Šta mislite o mojoj srpski? Prosti me, nije o mojoj srpski, ali o mom srpsku. Upravo sam, zato što o mom srpsku, lokativ. Padeže je nešto da ponekad ne padne na pamet, ne padne, ali nema veze ako je padeže, ne padne. Ali, dobro, molim vas, napisaj vaš komentarac sa mene. Ja želim da znam šta mislite i želim da ti dajte ovo u moju kanalu, u mojoj snimak i želim da znam šta mislite. I pa, živela Srbija, živeo Beograd i sve najbolje za vas. Hvala. Doviđenja.